Fatau lo Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo ia sofau. A mai so tapo inga tama matina matua. Talo falava malo le soifua ai alo mai o atamua o le nei fo ia so. O le matai Samoa le wafa ai atu iai le tofinga o le kone sula alo ia o le malo siamani I Samoa. Le sunga afua Stefan Sekeri. O afua lono tina ia tangaloa Krista Sekeri. Sa ia tau avea mai le tofinga kone sulo siamani Samoa mo le 5 tau sanga taluai. Talu mai le lua fesfuluiva. Mamori mawai ia tangaloa. O le taimi atoa lea nangalue ai o le kone sula siamani Samoa. Sa so soania tulavalo natali ia ataia. Ai o le fianga i ona taimi. O le avanoa e so soania ai. I tulanga tau ia o onga ilutato tunu uai o atina e tuma oti. Ato ai malalangolango mai ale ofiso le ompasa o siamani Wellingtone. O atu le tolu sulfafa la poptonga mpolo keti wo la tau whapa anga I tono 5 tau sanga lea o ngalue. Ai mamoli lana wha malo le kone sula fau. Le osu I tulanga mai a teia. Ma vi ia e a foa Stefan. Le avanoa ua ia maua ona ua telefo ini au ngā malu I tau ua ia mai tauina. I le 5 tau sanga lena fsoson yai. Mai ole aia tau mawhai ngalue isele lei. Ma wha moe moe le taita inga le atua ai ole langolongo a wo malona a inga. Ua ili mo leo leo talavau na o lato o so whai ili whale oloa o le PJ si usenga ili vaya so taluai. O loo sa ili el to atasi o le to fitu na ilo atu e mea pue ata o le whale oloa. A o whewa ia ile vaenga lea ma whaile lato waunga. Sa kakana lor whale oloa e o mai lom laungi. Mai sawanga o ia ke unga kingia mascara na. O mai lewa li e pi supo. Nga o ia kama pi supo matuna. Ai nga o ia kingia ia fasimoli ma shampoo kai milea. O I mele se vai. Ya. Ai le nga ia le ako I. Le ka fa fio file ako. So kai mi konga le fa nye ia le maka mai le a unga le kupu le mele. Le oilo ai le mission la ngingi donga oile ofua ko kongo fa amalu. Na tauele tina ya na le pisinisi ilungo le TV tasi. E ese mai le whalawi loa ilungo so ta inga tele vavave. O le whale tonu na tupu le tai au. O iloa atua I yata o ilato we au fia ia li imatama ita italavo we ono tama ai lua taine. O atangi ai le taunu whaatasi lava I tono le whaloloa. Whaile lato filifilinga. E pe ona moli mawina e masini po e ata o le whaloloa. Ma whaasala lau whalawa I tele anea iloa ilunga. O feso ta inga tele vavave. Wa matai neo na tina elmlai vale le fo o tato I tulangi po le regional airport I Faleolo. Mai Faleoloa I pisinisi ta fala ai o fale ainga whaavao malo e pe o le McDonald. I le nā fo I pitol mlai vale le Faleolo. O lata ona whaatula I mai. O fola le fiongal minister mlai vale le olo o fua fiti va ai. Taimine o lai nātu pisinisi lungo a wala ai o staimila ta mai. E whapeona whaapa I ai le ele mo le fale aingal McDonald I Faleolo. Olo omlanga atu le fionga olo I Australia pe taina ia tau. Ile whaatalanoanga I lungo le Radio Samoa I New Zealand o fuafuanga alualu mau umalavana. Mo le mlai vaalele whaitulangi le Regional Airport I Faleolo. Ia rungo lai ngā ko pisingisi lungo la wala. Whale keke o retongas o mea whapenga o ke fo I aku whaile le groundbreaking on McDonald's o accommodation. Ele ngaka la o le whaingoa inga I le regional terminal, not a domestic terminal. O mafo whaunga fo ilea ia koso mai kukongu ia flight al Pacifica. O se malaiva alele whaitu langi al Pacifica. Mai kukongu I flights. Ia haka kope wha senta le ia feo inga wha alkongu al Pacifica. I tapapo. Ia opo kai le mea lea wha akadi ei ia le Emirates ma le Singapore Airline. Se whai mua le la mea la whako ai lo le ua. Ai lo e kampangia ua ai le kulanga le I for flights fo I ko kongo Faleolo. E connecti fo ingi la ko pase se mai. O aku le sako. Ia fa kele ka ko landing fees me fa penga. O le ka penga nga I le kulanga nga. Tawa ale ma fainga o faia kai mingi. Ua ka kia le infrastructure mo alom fa nga o sa mo e o mai e fai. E leo mai ko ka ua maka.
O le malai wa lele fa aitu langi e 2.5 miliona ta lalon tau a toa e au fiai. Le whainga o le malai le la ta i le lua malai la kapilo na tele. Tolu futu le mafia fia i lalo ma whata o le asphalt o mole lunga. Ma isi vaenga e pei o le insinia, tingo le ata, ma konkalate. Whaatu se le malai wa lele i ti a vea len sao noa o loto i titi. Tolu se fulu miliona le tupe na aluai i le suaina ai le ise mea na whaia iai. E nisi o tala tuli loa to e 5 aso. O le tāpena ngā Samoa i New Zealand tau nuu o le aso lua se fulu o le aso lulu o le vai aso fau. O le ailoa ai, pe pāsia el palmene o New Zealand teu ngol tulafono. E toi whaafo i mai ai citizeni New Zealand tangata Samoa na soifo mai i le tasiva lua wha tasiva whavalu. I whamamaunga mai le fono le Pasifika le o toi to tele ni mātua Samoa. Na soifua mai le nāma i taimi o soifo pea ma le 5 afe. Peitai, o le teu le tulafono, e na amatua lava na soifua nei le taimi o ta uailunga e manui ai pe a pāsia. Ai le o au fia ia la tau whanau, talu o le tele o whaipule o le Parliament o New Zealand, la tau tele langolango ina le anga wa atua i mawhanau a maatua ua manuia. Peitai el whaamtalanga whalawa i tele ma le Pacific Leadership Forum i New Zealand, le fono whawhautua Samoa ma le maftanga so whaatasi e whaifi au Samoa i au Kilani. O lo maua awa noa e awa i atua i le malua Samoa. E mo le mawina le tola ulonga muli o le pili le whaipule i a te anau tuiono le wata ua o le Citizenship Western Samoa Restoration Amendment Bill. O le nei wha moe pe a pāsia i lona tola ulonga lona tolu. I le aso lulu luas furo Novema. Le abea i loa matula fono e mwhai ai on toi wha fo i mai. Le citizeni New Zealand tangata Samoa sa ava ese. E le tula fono New Zealand o le tasiva valulua. O porkalame o le aso le aso luas fulu tola ulonga lona tolu le Parlemene luas fulu Novema. Lua i le au auli a mata ulu fale le au fia i le Parlemene mo miele le stala mua mai o lo swafa. Mo pui nga saonga le mu po le security clearance. O le tolu e whaafeilua i Samoa Porto so ai ma le lotu e talo si ai le wha moe. O le whaile fiafi a mata tola ulonga lona tolu o le pili tau whaofi ma sauno anga le mota. Tale ono le fiafi o le whaafe le Green Party mo Samoa Porto o le aawai a fo le fitu lulu li mamfa tau wha. E pei ona whailo whalawa i tele mai le sunga tele ai Edwin Puni.